Thogore ya mucere mwena wa Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga ya kugacira makiria na murimi agunike agikorwo mawatho maria mendekithitio ni megukorwo makihitukio na murimi akorwo na ugi urimi-ini uyu. Wa mbere ari kumbo kwa bodi ya mwanya iria ritigagirira mucere wa arimi a Mwea ni wagurwo kuma thito-ini mbere ya mucere uguritwo kuma na nja wa bururi ta uria muikariri giti wa kamiti ya urimi bunge-ini ya St James Kamau Murango akoretwo akiendekithia. Mbere ya mucere uguritwo na nja bondi egukorwo ya murimi na egukorwo igitongorio ni andu makuma mwena wa Mwea tugakorwo tukimenya mucere itu ni mugure ukathi na kuona ati arimi a Mwea makoretwo makihahithio ni nyoni cia kwerea iria ikoretwo ikiananga mucere o riri mathie kugetha. Murango ugite thirikari ni igukorwo igituma ndege cia kuhuhira ndawa tikarime mucere tucoke gutwambirie gukaya nyoni cia mucere ciathire ni rio muroka. Wira wa murimi ni ugukorwo ukihutha makiria wona mubango wa thirikari wa kugura macini cia kurima wa kinyanira kuri arimi mwena wa Mwea megukorwo makiamukira iragita cia kurima. Iragita cia kurima mugunda Mwea cia thirikari ciikirwo bau tureterwo guku cia guketha mucere twikirirwo bau tureterwo guku. Riu murimi wa mucere egukorwo akirutaniria mugunda-ini na mwihoko wa kuria thithino yake o riri thirikari uritio gukorwo ikiriha mucere uria murimi endirie mwaka muhituku. Nie no nyende muno thirikari ikorwo gitwethera thoko ya mucere niguo teithie arimi na aguri tuone kiria gigututeithia. Handu-ini ha Kameme TV kuma Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kierie.